Kenapa ni? Kenapa kebiawa? Kembalian. Mana Pak? Dalinan dalinan dam dainan owa mai kamarena onyalin hanso badina sampaya koragat dikasena soram bayong amaro pasai nantara ko gunastadi lagam lagayong kasangko paso dinitik kapapinu tula koko paganay mindam dagatawa mo namin babatara ka sa alunganem mayan tao kabugatan na sa bubunga basira naman dahil muda unawan lagi punan di subugan sa teguan ay kalamay mamberamada etas kaden arakatukan daya tao eno di kamarano na kadi Muhammad rayana daerah betulutan sam bungi ayak ya lemoden orang nagom daya naga dilalanan dali anayairan sang kaiden arakato kandato sepasandelanam mau rogo kapepenayanan kadera detom ayaya pesunutan sabubu kadi Muhammad rayana benar kamudan kisah naun sawadat lomangkan namam naik sana morodena kasihan enuyan gemam betaka bebesapurung atau pada bentogien piagum buusam bau stano bengan sasa pemberan itu gelintas totegi minam ansayam rau mana ya strategi pamenak inom tayan kapano tulenak kendini olah-olahan daya toka dia mana dato aidoa berdurahmana enope penom Solo tangan dalam besulot dalam bakagian atum maya nadiawanan daukun dia pendedato pasandelanam mau roga kageya penditoka paganen kamberan kokoman waukan daya tua tarite bengkas tau kompasang kasom aing ada kapak kasus tenggaya kada toko marandeng dasar lakau payah tau datang kada lolot eno konda tau mar pagi di ansam Gelara kabugatan salam bekedairah sairayam nonana dengata pagerikan ditade tarasam gebuka benada lagi paraya tanda teman pasandelandam mau roga ayah penakan detau waden Kem bagua di pagayo nayonano langua gerem ngakana bepeya me bubolak kawano ayu dalam
giải quay kurang nang kasogo apiyam ye bom bologa pagorasta pesinang pepenala ning kaden amai kamagem jauka pesulutan sabubung burawana salalaga obupan tagasayam tay moke di pegayo nayonana pesulo tanasam lambaka paladika satamoka obupan tagasayam aidati di pesusurutan tapanain suwadata ansiran diekem boloko malaya gendang asar pasandelan moraga ayah penakan datun nukul kabugatan dia petarayam bunga inosidato kasem kabugatan area pelawan dekalang malam wandu marane salah kabugatan area papa itu gini panjan naya gao kawaroso marandeng bengkal una om nautana berakendeng koyang masayana kadatau tidulah gengkam kampung dengem panso pekampung asal dumen jaya tau dato sadi limbayan eno dan so pekampung sakal romayam kang koma kape kudai jawag tomang kere akampung kedibeloi-kam detua kerimbeng ka ayonan ayapen nalkan de tau eno anti birakana sikadi kadi dia peteno dasabam jai enana ayapen akan dato pasandela namoroga owana gerem ngaka mana marah kandu kandede medam giyana obeng kau nasumbi tam kedelo lotaka mansawa lo ngayen mai da aido goladina no wilo lotaka pa makelinding kako begembang kon kai dege sari kedika kewana pelinding ngangkam Abkup ya na kamat yang kaya sesana sapikir bepeya kumiyalab astara dia kayam magelab kadenan deto ame mipangan digemi koreng bungam miekom ngada sopaman so salah kau ayas sesansam pekera besau sakam pemanin deto timbengi wasam kai derane yusta deradat daerah sairan honan kagiem indem jaya ona eno bai aisa pesulo tanam baista dia betara bubung di kopemani bulag kadi Muhammad rayana pesulutan sabubung di kowe panalogo este isa piyekem raga kangka kadi yeme ya peta kapegudesam kaya dang kami ilai ni odina di kowe penulatan sangko sawawam raga konaran ko bangko sakano lango wapen deda tua gusulang wawunom bai
pagi di nasa gerara sengkadena saem Daya noa patogina maraya gegerara pindedet detanung ngamagam randenga aido dato ada mina gustoleng ngayom ayana bayala bijaga usta bakanam minem taya pado kagi minggu lalana eno konda taumar kiana nastobam tai edana kabogatana salambak tongana ya pilum bae ladika diam ka made gusoleng ayo iyana monabe iyam lai abista dia batara lambak sikadi kadijia kataya bebam mai nagemiarang kemakanuran rasa malam bentai kabogetan sabu bunga mi mama saem mantuk kaino bekori bunau kapego sayang kainang korang beola dunia penganing kau ama apa wana miyan daging prinsesa nuralen dekano kastanangin ang gaikan nuwawam mau apa taroto penioro nekapangigin na Baya kai stau benstau anda mana ya paman subuh so tuan tai noe de nada weneyan guda kapa awengi ya miyaka lengam daeng angkau langowan bentogen sarugere gunang kosa de salam rekai nu Sangi bu, selamat. Thank you.